nan zaten chibele satwa thla march ni thum thong ni kulhon rosi Iran vs Israel US dona hi ni li ti thangi remona lai daina lam chu alang shilo nai shilo na sa President Trump kalen raksim zawi tuituman dona hi zallia oding tlakha shonga oding tin raksim re zo tuitum andona ka hin CIA thawhanji pol na sajet an changwai thla jam ta sung jingzoina an nei nuwa February ni kulhon rian ni kha an Iran Supreme Leader telin an hroitu mi thupi zet emergency meeting an nei ni asi chumi chu CIA polin thula fel fight an theiteka Israel pol an simi tu tekhan bomba thak chem chawan si chumi ronga an Supreme Leader telin mi an hroitu tha somli nang law an thina sana si simzawekin Iran hi Middle East a ramthang sau chak le ramlian asi Muslim rampol mo le Islamic rampol mo hin Iran hi pawane bik chak bik le ral thum ne thabi asi churong azam han timi nei lo churong USA ro ri man ti lo abe le de ro tu khala sang le de ro na sajitin tuituman ngai ding mi hi kumsom li pasri sung US daiten timi si jiangro kumsom li pasri sung daiten adawngam lomasi andawngam lomasi adawngam tuan lomasi tipol hi tutupen ngai ding mi si US le Iran dawana thu andawana santin kan tidingi asi Americanin jiangro Iran dawanan timen thei kan timen thei asile ngai tangla kan nei ding US le Iran hi thong khazakwa somsri pakwa sin anrak boy thokzo Iran copy asimi terani USA embassy i na tuantu US mi somma pan hi po chu nizali somli pali sung anakai anrak threng tangda hi tuma President Jimmy Carter chun jiang man changwaina anelo chuinu President Ronald Reagan in office alwa nu Iranin an thren tan min an kai mi za somli pali po chu an so chinghal jiang ronga tile Ronald Reagan changwai atum ronga asi chuisin Iran miswal pol chun thongkha zakwa somriat pathuma Beirut US embassy bomin an be ronga mi somrok pathum an thi himituma US in thungrul na jiang man anelo chuwek thau in October thla thongkha zakwa somriat pathuma Iranin Barak USA Marine bomin abei mi zani somli pakhat an thi himitum chu raldo pi voi ni nu I mithi tambek tum asi the Battle of Iwo Jima tia anti himitum khala US chun thungrul na anei chonglo chuisin Coolworth Tower chu Junikul wan thum thongkha zakwa somkwa proka bomin an be sale hi tuma US Air Force mi hlei ko an thi mi zanga in siam mana zet an tor himitum khala USA chun lerul na anei chonglo thungrul na anei chonglo si chu chuwek thau in New York copy World Trade Center chu September ni hlei khat thong ni pakhata terrorist misua polen vanzamin na sajat an be mi thong thum an thi chuna mi jiang moti zatin siam ma an tor himini hi US santhwan thui emergency call 911 atam bi ni ase kan thei chawzaw dangi himitumi an how tu hi Osama bin Laden ase an how tu Osama bin Laden chu kumkwa sung an hol hnuwa an that thei phang chuisin October ni sari thong ni kulhon thum khala Iran vulmi Iran chomi terrorist Hamas polchun Israel mi pi men an be chem chawi mi thong khan zani an thi chuna mi zani somnga an hriang tang an hroilo an kai mi an hren tan mi atam son chu leinhoi sunga an thi Iranin adaw tok chem chawlem ol nan timen thei himi adaw tu polte te phoi te pol hi Irani support mi Irani chomi te pol an si Iranin amarorian direct in adaw law asimhana a chomi pol Hezbollah ti pol is tu Israel daw tu te pol Hezbollah Hamas ti pol hi Irani chomi le Irani vulmi pol an si terrorist miswal tamson hi Irani chomi le vulmi pol an si thungai te kan simasile thuan thui na sim fiangzet Iran chun mipi athadingi akai hremning Iran chun mipi a hremningi athading akai hremning aswal piding chu simai hi vek terrorist changbaina miswa maktarara changbaina ti top 2 ding in president zo vek man an sok rilo Iran Beijing taktaken ral thane president hi an umlo kan tire sol laudeng anum chilo president Donald Trump long hi tuitum Iran Beijing in ral thana nei tu asi takraurin bengam to asi Iran an ram shroi tu an supreme leader i changan dan vek asile khon
กุมสมลีปัสริสุง USA ลองสิเราเจ้ามันอินเบงอำลาวตีจนโดนัลด์ทรัมป์ตาเสเตเจตี US ฮีโคเวลีรักกับในทบี military force ในทบีกษีกุมสมลีปัสริสุงอินไดงำลาวตีนอาจจะโพสมีตามูเดงงานมีอาศัยนั้นตัวจนตุยกันเทวเขสิเจ้าตัวจนรัฐสติวัดงมตัววักกับงมตัว President Donald Trump มาสิกันเทเจอเวกิน US และอิสราเอลจนvomit dingin dai chep chepi dingin an be na sai jiang ve thil thang vi vodang ti hi chu thei asri lo nang nam hu dan ne nangai dan tha comment ka in hlom chul chi ulati an zate bar long oi